Arne Slot nawe ari kubinyargenge cyane, ari kwanga kwemera neza ko Liverpool yatwara igikombe. So uyu ni Arne Slot abajijwe bamubwiye batari ko Gary Neville yagutatse noneho yavuze ko ngo muri strong favorites muhabwa amahirwe akomeye yo kwegukana igikombe cya shampiyona. So uyu ni Arne Slot, uyu mutoza w'ikipe ya Liverpool. Arne Slot aganira n'itangaza makuru. He had a different opinion in the start of the season about us. Yabivuga gukundi mu ntangiriro z'umwaka w'imikino, kandi ahari ni nako abantu benshi babibonaga. Ntabwo yari we wenyine, keretse abafana bacu nibo babibonaga gutya. Gusa nagiye mbivuga inshuro nyinshi ko tutabireba dutyo muri aka kanya. Turabizi ko dufite n'ikindi cyumweru kigoye imbere yacu. Twakinnye na Madrid na City n'amakipe agoye guhura nayo, kandi ni nako biri. Ntekereza ko binagoye cyane kujya gusura Newcastle, ndetse nituranagera muri kimwe cya kabiri cy'umwaka w'imikino, ariko byo ni umwanya mwiza turimo. Ibyo niko kuri rwose. Okay, you've got back-to-back away games. You know, we have a difficult week coming up again, and where we fought Madrid and City were very difficult teams to face, which they actually were as well. I think it's even harder to go away in an away game to Newcastle, so we're not even halfway to the season yet. But it's a good position to be in, that's definitely true. Ati biracyari kare nta nubwo twagera muri kimwe cya kabiri cy'umwaka w'imikino byo kuvuga ngo twatwara igikombe, biracyari kare cyane mwe muretse, gusa umwanya turimo ni mwiza pe. Aya ni amagambo ya Arne Slot. Biri clear kandi buri wese arimo arabibona. Icyo birinda ni kimwe, ntago ari ibintu bya hano. Igikombe ntago bakivuga, igikombe baragishaka bakakiruka nkaho nta ninde bikizwanga na Claudio Ranieri atwara igikombe cya shampiyona ari muri Leicester City. Yagendaga bati turashaka amanota yatuma tutajya mu cyiciro cya kabiri, bayageraho turashaka amanota yatuma tujya ku mwanya uyu n'uyu, ariko ntabwo yigeze yemera ko Leicester City ye itwara igikombe cya shampiyona. Ize kipe rero zora na hope ko igikombe bagifite mu biganza, ntushobora kugitwara bibaho. Ngo uyu mwaka ngo ni cyacu noneho ngo reba ngo twariyubatse, ngo urabona ngo indi ngo yaraguye. Igikombe ni detail, no ngo detail z'igikombe. Ikibaho cyane cya mbere mugira ni hope, kugira icyizere uko cyashoboka. Yego, icyizere yuko cyashoboka iyo kibonetse mamonye cyo bitangwa ni imbarutso. Nta equipe nimwe itwara igikombe cya shampiyona idafite imbarutso, cyo bitangwa ni imbarutso ituma mutwara igikombe cya shampiyona. Ikibatera motivation rero akenshi ni difference y'amanota nuko bagenzi barimo bitwara muri iyo minsi. Iyo ubashe gutwara neza iyo difference yawe, ngo niba basha gusuza fasare difference ikira amanota 9 hano, kandi biri likely ko amakipe manini barasoje bazagana amakipe matoya. Niba basha kuba bageza ku munsi wa 18 difference y'amanota 9, tudusigaye imikino 10, tudusigaye imikino 18 n'umundi yo kwirukanka phase retour. Cyo tusohoye cyambere no kumaximiza amanota ashoka na amaklub matoya, kuko utwara igikombe wese atsina amaklub matoya kurenza amaklub manini. Niba ashaka maximiza amanota y'amaklub manini bruto amatoya yose, ugatwara wena byuze nka 85% y'amaklub matoya yose mwahuye muri sezo, igikombe ugifite mu biganza. Arne Slot abagifite mu biganza. So icyo kwibaza noneho rero ni iki ngiki, ese Chelsea, ese Arsenal, ese Man City, turibaza tuti ese Liverpool niba yaramaze kwanikira Man City ku manota 11 y'ikinyuranyo, yagorwa na Arsenal, yagorwa na Chelsea ziyikurikiye. So uyu mugabo tugiye kwifashisha ni umugabo wakiniye amakipe atandukanye mu gihugu cy'Ubwongereza, bamwita Clinton Chambers Morrison. Arazwi cyane mu ikipe ya Birmingham, niyo muzimo za 2005, gusa anyuze no mu yandi makipe, anyuze muri Crystal Palace. Uyu mugabo rero yavuze ku ikipe ya Chelsea. Ese Chelsea na Arsenal abibona ate? Ariko by'umwihariko yitsa cyane ku ikipe ya Chelsea. Clinton Chambers Morrison bamubaza niba Chelsea ari title contenders, yabirwanira igikombe cya shampiyona. Clinton Chambers Morrison:
Yeah, of course Chelsea are in it because look where they are in the points table. But do I believe they'll go and win it? No, I don't think.